urwakatano kuruga urukubanza pika urwakatano akoraje Edwin Olivia Kamsime Alex akamkwasa na Adera Orishaba kandi tuba twine kuretera inshonga itari yemwe nemwe Eden International Apex International University niyo university yawe Nyamurungi kandi eriyaho umuwakiso kandi imitaji yayo bukoto aho mu Kampala negesa amashomo mingi agomwana wawe akwenda kandi zeyo ubashikije nibahereza ebishare ebirungi kandi byo kubasikirwa utamwana wawe atagumaho akajya mutarashomire habo kubura school fees za university ebakweta Apex International University echogero esabuni Nyamurungi na chogero amajita Nyamurungi nibyo bintu byawo byoshemere kuba no koresa umukayawe na mnonga nabana bari basa kumurka abana bakoze P7 abakoza kuzo musinya 1 bagurire chogero esabuni babe niyo baye naba kandi bagurire chogero amajita babe nibo go bayisiga bataka bagira bakizagaruka ukareba mu birwabo gukurebeka kubi kubarije kuhumura umustamu ya bakuzo mutamu ya kabiri izoberi twagira umugisha kandi twabona umuntu w'amani lawyer mukuru munonga umuremo mbarara sakugenda tuganira ahashonga zitarizimwe na zumwe na munonga iwe uryoko urukubasa urukwetenga kumanya ibintu by'amateka Sky TV butoshane kuretera baroya kandi baganira ahashonga zitarizimwe na zumwe mwe ntatu nsaganira ahashonga ya police na DPP benu umuntu yaheza gukora umushango bamukwata ninga umuntu yakora umushango iwe babibente zawe no tanduko utawaza polisi no gukora ki ni baheza kukwata umushango umusibe naba aine bugabe ki kandi naba atine bugabe buha then umushango gwe no gutambura guta kurga ahapo izo bari yo kubanzera bamukwata kuza kwika umukoti aho hariho procedures nyingi akiri umukoti yahika wa state attorney then kuza kwika wa state kurga wa state attorney kuza umukoti then bakaza kwika kumushara umushango bakagira ngo yes ubwo muntu ahibere mbino bamusharra umushango guti twine ibintu bingi abantu batari kwetegereza abantu tubakumanyana n'umuramuzi noha ubundi bintu kuza wa state attorney ushotokwe niyo muramuzari hate state attorney yanda kurbatiro kwa kwenda iwe toyine bugabe bwabo bwo kwa numanya ibintu byona ubireka wa state attorney ubirekira state attorney umuntu kwaka umupolisi iwe tokumanya icyo gukora ibintu bya bondi ukurekura umuntu akakaruka polisi polisi yari kuri umuntu ngo umuntu beto bwita umuntu bamukwata ngo yakurata rero ndijo umuntu nahika polisi ati nyoneza kukwata ibishumbuzo neza kukomera ibishumbuzo nimbe naga ndijo naje ati na wankwata ati naho kunkomera noza neza kugenda neza kutangomuka those issues and others ntwenda kuzetegereza umuntu yaheza gukora umushango obwamani emishango yeneha eri kwikiriza kwemererwa ha polisi neta kwikiriza kwemererwa eriho ningatero eri kwikiriza ebyo natwe tugenda kuganira tubona umukugu kandi aje kuba natuganira hariho issues umupolisi umuntu bwa kwika polisi akenda ngo akore abajungwe cyo bakweta confession kwegambaho atinyowe na mutakaza kutegana kujya atinyowe intezanyu ninyezibire mbwenu neki echo asheme kuchigambiro hana numuri mupolisi ninga hariho ndijo ninga tuburi mupolisi nakora ibakweta identification hariho uko kushanga abantu nubashana for example bona bari yabarongo mbwenu kuba kwa bari yabarongo ukatansoha ukabatanusota ningo umuntu wamurebere ko mwazi ukabura mucengaje nogu ninga nogu what happens bakora bata wake up police twenda kwetegereza emishango
kwika aha mushango gwaheza ahigura jere mu Kooti kurga ahiya gukora ibamukwa inzo bari bamukwata kwika hari file ninge cyandiko cyo mushango ahikiragere mu Kooti omuramuzi akacakira dene icyo turakidiscussing ubundi konka hatunza kuganira umushango kugira umupolisi kurga ibakwatura umusibe kwika ahiyagera mu Kooti bakakira umushango turaba mu matendera ki sebo twakwakira Sky TV irakari abantu bo wanyu bandi benda kumana bagireba abarya Zuku bona batamu channel 77 kandi abarya Star Times batamu 468 kandi bandi bine free to air decoders which are wetamu Sky TV UG official kandi abari rather tamu Sky TV then abari social media platforms world over and not abakwenda following Instagram Twitter Facebook ninga nangwa abakwenda kuza YouTube not Sky TV UG official kandi notureba twakwakira se wewe mnonga mwana wanje kumekira idini izina Eliakim Atumanya Kapson Doroya ninga shomunyabiragiro izarwa kanyampu munyabihoko kajara muri tunga mu district nashimirwa mnonga ku muri yogo mwanya kwija kunyeta kandi ukongera kushemesa abantu kandi okusima management ya Sky TV okuteka programs nunjinkezo kwegesa abantu bitu babutosha abo kubite kandi gamba ngo obutamanya tikiri kwiyo mushango tokomerera ukaje tinyo mushango tukwiyo mushango omurati ni kampani waje ignorance ya non fit so mwena taba tukubaganira facility koza umurujungu ignorance is no defense kujangu ignorance ya non facility koza so mwene kintu wagira iyo tubaza kwatira umushango ukika aha Kooti okaje ati nyonka atakucumanya ngo no mushango mukare twakusasirira ukapana tukwe bikugenda bityo mbwene mwe bare management ya Sky TV okuteka program kushemesa abantu okumanya amateka gatwasireho ningashi emitendero yeberaje nkebyo kuwano bigamba aha nshonge ekwatiri nemishango erikuza ha police kingi tushangira abantu batakumanya emitendero yo kurabamo okuteka y'umushango gwawe nanoko kubasa gukora terera kurango watunga uburinganiza anza kutandikana no kutwara umushanga ha police ko kuba inshonga yo no mushango go kuboyine banyibirente abuko niyo mishango minje rukuberyo mubicwekebi banyibirente manyogwa atire muntu manyakozireki eje mishango ko kwika ha police kuyo statement ningashi kutunge cyandiko cyawe kurugiro ko rino batekereza story yawe ningashi kubyagenzire atokiza kubatekerereza bo bakuyo statement konka ko kwikaho bakwereze bakweta reference case reference ningashe namba y'umushango ko kweza kwikaho bawatasi y'umushango wateka yo complaint yawe ningasho kwetongitwa kwawe umushango bagutasi obahereza byone bukwasire aha mushangogo wabo inabajurizi nangwa kikabire cyurucyurungi wano okuzayo okugenda n'abajurizi wabo bine kaje ngo bakwibirente oyine farm manager tuireho oyina barisa babire baryaho barakucumanya ngo ente bazibe ningashe nanka nuwazibe ninga mukwasire nazo genda naba bajurizi izoberyo ubwo bucyabaho mukore statement mwigura umushango babiyo statement bakore file yanyu ko kuhereza ejo information ningashe bebintu byo nabahereza police yakyo statement ye ehengera gukora file ereba hari ubundo bujurizo obukwetengese bwakorwa umusibe yabaruho ningashe barukumanya hari ninga mu kwasire bamuteka umucome bamuyo statement no bamuteka umucome bongera kucondoza ejo file bajohereza wa state attorney no muhabi wa government mwenwe ni warukuba ahariya side iyo muntu owahababa kugira ngo arebwe ngo yareba ubujurizo buruho ubwo muntu omwahababera ari no bujurizo kumara kugira ngo bamutware mu Kooti mbona kishomo mu file ayongera kuhabara police kirukwetengiswe gukora ha file ejo kajengo yaja mugezo gumana mukora inquiries ningashumuronde statement yogu murondo bujurizo obu cyancyetaga call data kugira ngo muntu na statement ye nabasa kugamba atobwente zubura izoberyo atinyowe nkabandi nka Kampala ninga ndi Masindi ninga ndi ntunga mu witu Kajara atikanete bazi baciruhura hatu state attorney ukuba bishomere mu kucondoza nasajya tukatukore call data turebe yaba
nibaza kwija kumushango muri yogo mwanya ninga shiyabe na communicating n'aba bantu hata nabongera kwabara police kugira ngo file yaza yare ubujuruzi bukumara na ubujuruzi bukumara hata sanctioning file okusanctioning file kimasa kujihamya ngo hariho ubujuruzi bukumara kubasa kuzo mu court koza aha mushango gwe hati twazo mu Kooti ko kuzo mu Kooti umusibe mutwara mu Kooti konka tutakashire aha mu Kooti aha police umusibe washanga wateka y'umushango fayiro yawe warebeta kutambura iworo chababa oyine kwebuza habwa fayiro itakutambura so kushanga police tuwagihereza information ningashi ukakafubukumara ngo umuntu umushanga akagukora bakiriyo no bacundoza mbene yo kubateka y'umushango twaravunanizwe kugira ngo police wagihereza information ningashi cyone kiri kwetengesa kugira ngo fayiro yagendo misho meanwhile koko umuntu bamukwasire aryo musube ushanga bamuteko mucome kuba muteko mucoma ha police abo kuba iteka ndigamba ngo umuntu ashimye kuba namara umupolice tashimye kuba namara umucome cya police okurenzia eshaha anana munana iteka nciciro kugamba kugira ngo wakwata umuntu bakamuteko mucome ebika ngo police yakora ha file yagiheza umuntu bamutwarankahi wajisoro wa state ato no mutiyazo mu Kooti konka kubwire kubukurenga hato mutu nawatandika complaining namara ebiro eshaha nana munana mu police tinkumanye kigendo misho omuntu gwe anabasa kutunga police bond kandi police bond ne yabusha twena nticumanya toyine ko musibe kuba ko bakutiremu toyine kuba no shashora kugira ngo bakorekora ko niyo nobwabe bwawe kugira ngo police bond cyo kuba kujikwereza umushango nuguba gutaragaho ngecho wawagambere umwe nagira ati niza no kutanga umukabo wa mutwara ha police umushango nuguba gutaragaho nyo habwanje habuzo bunkereza abantu ubwiro bwinshi clients bandi no kubagambira ngo reka tuzaha mushango tereke ngo file yiti yazo mu Kooti tontereba ngo enshongezo tumukazimara umushango tarugwikiriza kandi yo no kakasanga umushanga akagukora utakaza haje kugira ngo akabe bari mu police kaba mukomera ha police yorebwa ngo umushango gwazo mu Kooti kuko zo mu Kooti bagukurikiza hato je tunga uburinganiza ahamaherwa byona mbona aha police nuko rebuka ngo police watungeje case reference inamba yo mushango kugira ngo wagire ko wategabanisabwamo ninga shogareba police y'uwatwara y'umushango go hoto babasa kwera inendi je mutendeye kubasa kuteka yo complaints za uninga shoko eto mbita kwawe kandi ngo umushango waguteka ka police yiti ya Rwashamire no basa kuzantungamo ujete nkigora file yanje Rwashamire ko nkateri kutamba inde bintu bitari kugendaje kuko no baza bagambana na ba OC ninga shaka kubano bakurira ki abo kubano bakurira ugumwanya hiwatwara inshonga yawo aci okireba tatunga buhwezi uzowa DPC umushobora inshonga yawo aci batatungira buhwezo DPC uzowa RPC afko tushangira abantu binji ni babi nemishanga ha police kongo shanga emishanga itakutambara umuntu atura na reporting nga police bond nangwiro complainant okateka y'umushango gwawe tokumanye bikugenda mwana hurira no teka mu file yawe hino kuba kuriyomba jubuzabuza hata cyo nacyo cyo kushomesa abantu bakacetegereza kugira ngo wareba muno taka kasaje bari no bakukorera niyo kareba bimwe nibyaje na porampora niyo no basa kweterera nduru ugambire OC yo kuba nakurira police ejo uje tazaga ngateka y'umushango gwanje ubwire buti na buti kunkati nkumanye bikugenda misho akwa nkiyo wahaba bashime kubana ba update nga file yawe ekirindi kigendo misho niki imishango ya kankahi byana bigenda je file ba sanctioninga umuntu baza kumutwara mu Kooti twagamba ko sanctioninga file na aba state attorney ubwo no muhabe no waside ya government acheza ku sanctioninga file bagitwara mu Kooti mwini bagisanctioninga umusube bamutwara mu Kooti hataza koza azaha mushango deni yahiko mu Kooti kuko bamushomera umushango gwe idana agwikiriza ninga tagwikiriza karu kugwanga bareba abajurizi baruho ibintu byana birede umuramzi nasabye ati katu mu remanding tuje kurura mushango mwene batandike kurura mushango kugira file yona kwe kuba ibintu bikwiri now hata ho akumuri remanding ngo musube nawe no bugabe bwo kushaba iba kweta bail neyo kwemerera kushaba ngo bakwemerere ohoze imishango yawe urukuruga hewe abo kwana gwintireba umukozi ne tugamba no bugabe bwo muntu kugira ngo abase kutunga bail
ningasho ashabe beyiru basa kutunga beyiru kugira ngo yanahoze mishango ye ajihoze arukuruga heru mwami Kapson atakajiroko nyenda ngo gace kace umupolisi amuntu bija bankwata naika polisi bantu mchome chayo ico kubanza nyenda ngo turabire kace kugira has very many court decisions as you could findinga umusibe naingo komwa nibagamba ngo mbwenu n'umuntu wihaho ubugabe mbwenu ninyenda ngo tushobore baheza kunkwata nimba ndinko wazo mchituru wafa ninga hine akikizo akungumyaho nana kumkoti nyine bwabeki icya kabiri wanogamba ikikira kugambwa wajote tumwe kukwata rather to fire yawe one down following out babura kugikoraho hari ya polisi nibazeta polisi what abasi yaida bakwana bazikoraho investigating officers man imbande bamanya what one wa two manya ayiba ko basitani wazo wa DPC was OCID ninga DPC ngogo mshiyango ayinoro jesi nguta ngo bujurizi is not substantial enough ninyenda ngo tushobore abujurizi bwaza kuregayo kugira ngo bune n'ubujurizi n'ubanu bwetenga ki kuregayo n'ubanu bwetenga ki obunsheme kubani nyemereraho kuza omisho kuriya bene cyakashatu nanyenda wagira ngo umuntu n'ubugabe bwe niteka n'ubumwe ahabugabo buza kushoboraho gutunga bond kukari nyenda nshoborwe nabwe bond ijyo netungweta watugira ngo neyabusha nubasa kuzo mu polisi ku bond no yenda kujya ureba abantu nubareba uko urebe nubareba kuriya urebe umuntu natora kuriya urebe natora kuriya bagire hina other factors constant ubajengwe ngo gutakwahura so kandi sente tuzine no bweriye yabusha ribe yampo kemwe no bakugira bati so umuntu ashimye kuba natwariza bwata no bakugira ngo bonde ne yabusha kunkeka nushuti yabusha in reality umurujungu imwe abashomere ba law numugira ngo justice should not be done but it should be seen to be done. Should not only be done but seen to be done. Be seen to be done. Mbili kano shoti justice is not seen. It is being done but not to be seen. Now wewe mnonga hanshonga katu wagamba ahabugabe bwo musube ubakwata omusube ubakwata cyo kubanza nabayi n'obugabe kutunga police bond eyabusha ecya kabiri nabana ikizubwa yaba ineroya ningasha abantu be kumukikaho kutera amasumu akagamba n'abantu be abo kuba itekandigera ngo omuntu wena nabatine mushango okwiyaho omuntu wena mbamba mareba nkari innocent okwiyaho Kooti yaheza kuhamya ngogu no mushuma wente bamucira mushango konka baba kuresire noboro ubakweta suspect nubamba kutekateka ho kiba mbenu iwe n'ubugabe bwawe ahubwo cyo kubanza iwe mbamba kora ubusheme kuba mbamba kora ko mutari innocent cyo kubaheze kucyondoza mukazo mukoto mukahozo kehuzaho ubujurizi bukakutera hansi bakakucira umushango hata unugoro kubora iki convicted wakajya ngo gumwe no mushuma weta kibente ko kari handi none mutekatekaho kurigiro kwa kuba nayehozaho hati obugabe bwa kuba ine cyo kubanza naba kushaba bond police bond kandi bakajimuhereza kandi ne yabusha ne botarukucashura enshonga yiwando gamba hakimwa hari yejo bondi washangiyo barendo baza kukutana ngo baza kiyo sente za bondi nico tantongera kushomesa abantu kubaganda kugira ngo ogwa police ogwo wakusha uriyo nakushaba sente za bondi tuweka marabyona wa police kugira ngo mbwene we cyaragambe ni checho na yakoma kugira ngo osi ningashi bako file kuba kujikeza mbagizo bakweta investigating office abari ha file yawe ari kugicondoza
yaba no yakushaba sente zo wa osi umugambiro uti umuntu wanje kanibenda kutuha bondi kwa kana batushaba sente 16 hat osi ko kumugambira warebo ukatera isho karango bishuno rakana wasaka bari mu diyo nawe nayi no rukumuciraho nozo wa DPC ati tuyonze za police za hasi twatemba twaza wa DPC umugambira nyino umuntu umusubi ya maresando umupolice twari kumurekura ati niyo eterere nduru kugira ngo babase kwera kana na DPC nawo na washikayo kare batiya kwera hari regional police command twine regional police command ha region abantu barakora kubishikirege mitendero muno butaraha kugira ngo enshonga yo gikuraterere kora ngo watunga uburinganize ahubwo kuko batazikuratirire tino rabase kuyamba kuzikuraterere dena ni huwateka yo mushango urwana kureba ngo file yawe bagikoraho mazo mu Kooti tibyahwera nkahi tumwagira ngo numiza kubimaraho ninga shibagumano bakucanga bati niyo koratera file yawe kureba ngo wabasa okutunga uburinganize mbone jiba kiri kirungi kugira ngo iwe nobo inobo bugabe bwo kubasa kukoraterera file umuntu onayi no bugabe kugira ngo no wine roya gamba na roya waba inabantu bawe gamba nabantu bawe nobamba kwikiza mbone baba batafuteka nko kuzumuka cy'wando gamba kushango bakoma mbone tinde cyo kubasa gukora ki akwa niyo no bugabe bwawe ukukwikiriza okugamba nabantu kugira ngo base kugamba nabantu bawe kumanyisa umushango gwine ningato gwine aha cha file yawe nuko reka ngo niwo nko wahaba umushango kugira ngo wakuratera file then aba police nyo advice y'inkubahereze akwa nanyu police nkabandumu okubare myaka 10 ka investigating officer mbyamata kora iyo kwiho complaint kora file oreke ngo wagitereza wajyoherezo wa state attorney iyo ko kwereza wa state attorney warateka ochi kokati uri no kutana na file togikozireho abantu batandika complaint batandika kurisa na sente zotarire bajangwa ngo bare bamihire sete ngo tubakwenda ngo barekore ki umusubi kungoza kushangushanga na sente umupolisi nabatazirira ngo shanga tiyabasa no kukoratera haki aha file nawo kugikora mbwiri kandi abo babishira abantu complaining aho kwashi umusubi yamerebero bibiri bishato umupolisi no muntu yija kubuza file toka kora ga statement toka muhiho ga statement aho cyo mutata kubasa kukiteka teka hata naba police abaturikize no kumanya ngo niyo kora mu rumogo wa polisi file giherezo wa state attorney aharo ndije nshoge kushanga ngo muntu wagumano za polisi mbakujanga file yo wa state attorney nazo office noza yo no hikayo kandi n'ikindi twenda kongera kuhamisa abahurikiza no kumanya ngo ezino office za government no babashashura imishara mbona nata kunkorera favor nata kwetaga sente kunshashura ngunyo nango shinuroya roye no kujaka kushaba sente ata utampire sente nyoti nguza kuze gukora tirimishango yawe kuko office ya state attorney abantu bine kucumanya ngo nizizi office za government z'abantu bakutunga mu buhereza mbeno zeyo uri kumanya ngo rino zo mu office okutunga buhereza abo kuba sente zibakushashurwa ko sine mishoro yite twantu twara kintuhereza mbeno no za kutunga buhereza bwawe nabatari kukorera favor ninga nata kuyamba pana nana kuhereza ki obiherezo bwashimye kwa kuhereza ko abantu bine kucumanya naza futino wa state attorney jet taza kunshaba sente taza kunyeho sente atakucumanya ngo aroho kuhereza abantu ni cyacu mwana na ha police noba nogire kutungo bihereza kugira ngo babase kusyaho babase kwa services zo kuba noyenda mbwe nozayo unko muntu wo ukaje ngufayiro wari betakutambara ugomba jango wa state attorney yomanye namba yawe yo mushango zayo wa state attorney no wanda no handika wono basa kumanya kwandika ninga shoro mushobora kwa nibetegereza ko mugambira fayiro yanje konka nubambende namba y'umushango abo kubanitsa kumugumera okwikakora ko kumanya umuntu wawe atine iriya case reference umuntu naza kushikira state attorney kubuze inamba y'umushango neha tokujumanya nango no kuzowaroye naona naza kubuze namba y'umushango nici ako wona kutandikira nkahi natandikira iriya reference yuko kuze wa state attorney wamwerekeje namba y'umushango ako niyeri kuberi yonka umbitabo byabo file yo no bajeta ningashika byo musibatwiremu mbose nahandika mucondoze kineki umusube mumuhereze bondi ya leta abantu bo kumwemerera abishikire mumureka gende mugumize muno gukora ki mugumize muno kucondoza ezinshonga kuri aba muzabasa kwikankahi zabasa kwikaha mheru indije nshonga yo abugambire ho yabikwatira ni bya mukoti ngataka shiro mukoti na nakuburizeho ntabantu bija umuntu we bakureba muri kushana
ejo kintu nchikorwa omukoti ninga nchikorwa aha polisi bo aba polisi bono bamatu kwetegana kubashomesa aba polisi ne bamanya oshimikwa na recordinga charge and caution oshimikwa na ihe statement noha oshimiye kuba na ihe wejo nakora identification parade noha aba polisi bono babamanya haza nchunani kubuza inyena ngo tutebeze nowe because baranyesire ntine mushango ndakumanikirho bakatwemerezaho then kareba bareta umuntu na we bari mu kwakweza akagira ati ninye akaba yandeberine akareberana so habuja munishana nuriya so ninyetenga ngo tushomeseho ikikorwa ryari ate hariyo identification parade ubiro bwinjini bagikora aho kushanga ngo omuntu tiyabasa kumugambaje noha ninga shinasha nko wareberana bwene bajya tukora identification parade okuhamyaje ngo ogwo muntu owareba nuwogwe bwene bareta abantu barukushana mbamba leta abantu bakushana echemerero ni chumwe mbwene bakwenda kushana echemerero size yoburingwa obugufu hato gwo musube tujya ngo naye yarebana ubwo so musube rode ne baba mwine ne babi no musube oba kuteka teka ngo nuwogo mushuma hatu we mbambe ndako mugira ngo oriya ahaniye ngo ogwo muntu obatire honko musube ninga shopine yazo mu bantu abinji naza kumureba jata atereba nuwogo nuwe yibirente zanje oriya nabasa kuba inenshongananye inyonta kubimanya kuka kashati naenda kunsubaho mushango kwa arebe ashange ine ishongoro ndeze nyuma nyonawe ajya tunugo kashati redi nawo nayi no musubi mbaye no musubo bakwabine bakwenda kureba umuryo go musubo bine daradara nuwogo kugira ngo iwe na yakugira ngo arikwenda kubeherera nabo kuko polisi niyongera gumiza muri ecyondoza barebi utoyineka kwate n'ibitoro kubimanyaho taro nangwa nundi jo mujurizo wa kugira ngo kashi kanananga kan Edwin ninga shikana Eliakim aba taro ndijo mujurizi hata bareba ngo ubwo bujurizo byarebera akakutambarira tunogu tubwineka kwate na statement zizo yenu bahandika na n'umuntu obayenu bagamba ko basa kureta amajete ata nanka bamureta ngo umureba tazantwire nyine shonga nako akugira atara nuwogo mbene echichu yutaka kitina kugira ngo iyo bakweta uko none yamba kugira ngo bari abasekurebamu umbantu kandi kugira ngo umutwara kugira nico nanagambire kari kwemera yagira ati ari kubeherera ati naka no yakozire kintu ati ninga yakutambara nabo polisi niyongera gumiza mu necyondoza tukugira ngo umutwara agambe ati Eliakim no yakozire iki umuntu baza kushika amajya ngo acikozire cyawa ngo bamutware nyumba kwerezo mugisha ukubasa kwehozaho ninga polisi nigumiza mu necyondoza kureba ngo kashibu wagamba kabita kwataga na statement ezohire ugukatini kakwate na statement nemirime yakora na habirari muri buntu bacunduza bareba ngo hapana ndo bakubehera muri takatina kwera polisi babeta ngo bazokora identification tukuna kwikayo mutaga kora ki muntakambeherera kandi ntine mushango kandi nyenda ngo tebezeho ibindi bintu bibiri mu identification ejo icyo kubanza hariho embwa ezinkureba nizikwata abantu ubundi nazo zikabatambara ubujuruzi bw'embwa n'ubujuruzi nubumara kugira kuntaho mushango yarugaho ikandondo mbinji ubundi kanje ritma ninge kareba na gitama ubujuruzi bwa polisi bwa police dog nubumara bwa kabiri nubu wagambira taba polisi ebintu byabo kikwena ngo bashomese babimanya mbwenu kuna kuba ninyenda kwikiriza umushango kandi buri umushango gw'amani nuburi umupolisi wena kugira ngo na handika statement yanjye yo kwikiriza umushango gwo kanoshoto za polisi zona zine basirikare bine gurede kwingana omutebekana sovurugo mwe bari munonge buzo byawe kuko tinkwenda sounding ninga shingame kari kugambirira polisi tinkwenda kugamba kari kugambirira polisi konka umbugufu kuba kuza gukora nanka charge and caution baronda officer unkomishango impangici wanugamba ariko bari aharevo ya assistant inspector wa police mwena aharevo ya higuru
kuba nuwe yakora ki konka statement ezindi zona nizikorwa abapolisi ababutosha anakuyaho statement ajuje codinga je konka cyagamba ko mushango muhango nukuba nukuhandikwa atecho noza kweta abapolisi bome n'umurumo gwabo ahubwo nuba kubambaza kugikora mbene tinkwe ndashinga ari kushomesa polisi umurumo gwaye gwesheme kubikoze abo kuba kindi ningabire ati wori kitabaza naza polisi yanje ya rubaya umuntu yahikayo yagira yikizo mushango atunywa hazo umuntu ninye namwise nahura nagira ati yes konka yagwikiriza umumisho go musirikare ubanga utweta kisati ataro politero musirikare bakweta kisati ito mu runo rwito ko mushaka twamwita umusirikare wa posha umuntu yikizo mushango gwe kuna ko mukoti umuntu yayihakana atunyuti ndikirize abwo narakirebere ngo leta ngo kicirizo mishogoha ngo nogwa ureba umuramuzi yaci ukwiceza kuri yo ko yakozire ureba umuramuzi yakushazamo atokukwicaza kakugwire kandi hatogwagaraka bamuhira amagezi ahuza nsinga bamurekura kandi yabire yikirize kuriya so inyuranye nangwe icuga hati ngo kitwatwaga mbere jeje of course naka confession igiye kuza kwikirizo mushango muhango nahamishoga upolisi w'idara rya higuru assistant inspector no kongera higuru no arkwasa kuri recording ejo statement kandi kari gukora yaba yakora inshobe umupolisi yakora inshobe niwe nkaroya nani imporereza omuntu nkareba mwe bituri ati niba nakora ki ntuba twasinga mushango kugira fayiro kwe kubekozire ki fayiro ko bagikora so polisi yo ni manyemirimo yeko shime kuba gikozire kuba koreshobe bonu baba bakoreshobe nka polisi ekikoresho batushanga fayiro yawe niyo yakora ki yateganisibwa konka nanabajyango bashanga mushobe ejo statement mbagiyamu barondo ndijishime kuba gikozire awano cikirizo mushango bagwikiriza kandi nabwe abantu kushanga na ikizo mushango kuza no mukoti bakushomera mushango wagukozire hari cyo bakweta nubasa kupleadinga guilty not guilty ningo wando gumuhunana kwa kugira ngo ko kupleadinga to mushango kagukora wikiriza ngo mushango ka convict ko kugiza ngo umushango to mushango ndikiriza nkagukora that means you are pleaded guilty hata mushango no wagwikiriza umisho gomuramuzi mbe nabo bongera gukora ki nabo bagendo mitendero kuya statement kubagaraka mba kikushomera ukikiriza mbe hata bakonvictinga kugira ngo iyo wikiriza umushango hati feze wera umukoti wagwikiriza no babasa kugira ngo kare baza kwereze konkanye we tihamya abantu kugira ngo umushango wano manyango togukozire nangwa abantu b'inyi babakore essential bakugira ngo ayo mushango gwikirize torashisho bwire bwa koti no baza kwikibonerezo kike arona niba kweta pre-bargain agreement ushanga kugira ngo iyo mushango wano gwikiriza ukagukora gwikirize to negotiating bakwereze ikibonerezo kiki azoshanga bakutira umushango muhango mbaza kugira ngo baza kusibe myaka manyingahi hata bakugira ngo wana basa kwikiriza ngo mushango ukagukora bakwikibonerezo kiki kandi utaragukozire ecyishinyi w'abantu nimbagambira umushango wawe utaragukozire bitoragukozire utakagukiza uko records zawe nicyo masa ngo you are convicted person noreba hari ibintu bingi byo kufererwamo washango muri record yawe ngo bagakuteka umushango bakuconvictinga ikibacha no waba criminal because you are convicted bakakuteka umushango wagwikiriza so you are convicted yo muri records zawe you are criminal kore wikirizo bushuma ukikirizo bushuma bakonvicte mbona umushango wana mangu yo toragukozire ba iwe umushango gama ko toragukozire torukugwe hakana yuno gama umushango toragukozire kandi go mazuma kandi ni uno ino bujuruzo bahani bwo kubasa kutekaho kwereka ngo umushango toragukozire konka wo wagukozire urukuma ngo umushango ukagukora toine bujuruzo bwona ninga shitoine defense yone yoyine uyu abajuruzo bona baryaho mwaye go kushisho bwire bwa koti aho no gwikiriza nuwikirizo mushango ubujurizo bwembwa wera acho ubujurizo bwembwa hato ubujurizo bwinji nore babushimye kwa collaborate ninga bishimye kwa bino ubundo bukora ki obukubushagatara
kugira ngo base kuba ubujuruzi bwenyine mbwenu kugira ngo wazo mu koti uruyana basa kubucarenje ngo shanga ngwi wayemerera habujuruzi ubwonko bwembwa ngwi wayemerera habujuruzi ubwembwa ngo niye yizire ekemerera hanje yanaka bakabarigire kwibenteze mu ncuma yasanga nuwe yakoze reki nuwe yazibira ukashanga obujuruzi ubwona hati iyo ejo nikibani kiyambo polisi okongera kucondoza kugira ngo polisi kwere yani icondoza abashuma 20 babira abashuma 20 kubatwara mu kiraro cyo munti yagireti yabatambuza yabisiyana baza kushanga niwe bakutira imishango y'ubushuma bwente abantu bona niwe bintu bagambaho omuri Isaya yakugambireho nananga yakugambireho nembwe yijo wawe hati bakibigite ibyo byona hati yo polisi iyongera kora ki iyongera kutunga kishani niki hata obujuzo bwembwa nto bukwizera kugira ngo iyo ne yongera kuyambaho polisi umukora investigations nangomba mbone basa kubatwara hanju ningashaha kejo omuntu barigiye kumwita bashange munke muhoro ineshagama bashange mu amasati gineshagama hati icyongano rangu ngongera gumana bukora ki nubwegita embwa yabatwarayo kuyabisiyayo bashangaye ebisati byeshagama nangwa nabantu bajya kukashije sati kane yananka kane yabajire nyumwabazo hati narangu ituno yo polisi embwa ne yagiyamba okongera kutunga ki lead zezo kugira ngo yabisya hantu kuyabisya ko babayo bacicondoza bashanga nkembundu nkoko umukishaka hasimwene tabayamba shanga yuko wano tambara hata ndeba ngo embwa ne yambaho polisi ahakucondoza eje mishango nabo yanahereza ubujurizi ashimwe mukija kushumanya muta ngwese atamukagishanga muto wogu ahimbwa katutwara kandi kuyatutire twashanga yici ebintu ebi twashangira ibintu ebi twabuza batugira ngo beka byananga kandi no bisire ningashi twashanga yonka kasumuke yo munju ombete byabuze muno bujurizo bwembwa aho nho gukora ki embwa ntihere kuyambira ho polisi omukucondoza konkati washanga embwa yazaho tubashanga ataruka kwate kona nubasa kubucarenjinga kugira ngo tine eki yakora ki ecyabasa kugitaho kongera kwamisereza ki ubwo bujuruzi obwembwo kubwije a polisi o mwampa bond yes yaba nagishashura yaba tagishashura mwe no mushango gushimye kubana gumarayo ubwire kwingana ki gutakagire wa state attorney koko haba mushango gwawe polisi nangwa ndabakabashuze n'ecyandiko cyo kugira ngo baza kukwata umuntu bashime kucondoza bakaheza bakamanya ngo baza kukwata umuntu bakumutwara mu Kooti mwe kugira ngo baza kukwata umuntu yuba wahereza investigation zawe nyinge zikumare zikwetengisa ubase kumutwara mu Kooti emishango eshimeye kubeta kutwara bwire buringwa tokaza mu kwezi kumwe mu mezi abiri ngo shige no condoza ki umushango mbona umushango gwe tukugira ngo nango n'umusande muno zo kushanga file yawe ungikina nahabwire kugira ngo iwaba leta abajuruzi bawe ebikweta gisabye na wabahereza file bashimukone bagikore bakagihiza bakagitwara mu Kooti tukugira ngo aroho bwire kugira ngo ahataka hwiro sande ninga shataka hwiro kwezi file terikuza wa state attorney file waba polisi akwa baba muhire file IO bamihereza file ashime kubana nagikoraho mu bwire akateka byashime kubana ateka wakagitwara wa muhabi wa government wa state attorney akahobahabuzu yashanga ngo kucondoza kwa wonu kumara nukwereka ngo bujuruzo burono nuteko muzo mushango naza kugisanctioninga umuntu wa mutwara mu Kooti bone taru kiteme cyo bwire kugira ngo ahataka wiro sande kumutwara mu Kooti konko muti mu polisi akamara mu bibiri bishatu hato nizo complaint konki bana mango kucondoza kwa nukiza kutoro bwire buringwa mbonye ngo twara vunanizi gumuntu muhereze bond we azaha police bond aina abantu bo kumwemerera kandi abantu bo kumwemerera jobo nene yereka ngo mbaza gumiza mbacondoza kubaratungo kuba maro kucondoza kwa batwara ku mu file mu Kooti bagisanctioninga korkwije nota cyara bond of course bagicancelinga bakikamba kutwara kahi ikamba kutwara mu Kooti akwa file yawe ehwire bakuteka umushango hatuzo mu Kooti okay yebari munonga munwana wanje Eliakim kandi ahabwa ubintu bingi bwatuganirira ebikwatirine na procedure za court na rather za police na state
attorney's office handlinga emishango yetu kandi niwe nimanya no basa kutakagizira mushango iwe ko muntu konka utokamanya litakarinjire terubura nkuru no basa kuba utakagizire ningo tarugugera konka munwana wawe ninga muzare wawe ubundi ari yagugira so no tekwa kuba no manya ebi ahabo kuba nebintu by'abantu byakwata ryaba no shangano ina no yenda kuronda kora danci umuntu hata bamuha polisi bamutwara ahako abamutwara wa state attorney na ahotaka nachi suspect ekikuzo wa state attorney ni file ni yero kutambureka zo wa state attorney ekiza kuzo wa state attorney kati jongo musubira either ryo police ninga rya habone so file hagati ni yero kuba netambura police akiheza gitoro wa state attorney tumusube ni file rero kuba nekora ki eri kuba netambura kizo wa state attorney yashango bujuruza uburuho ninga butaruho ahateka mu bahabuzubwe ariko abara polisi nabo ngambira ibintu bibiri icyo kubanza nabema nibema kihine tuba tureba ngo ababema ngo kurigirira kintu sacho go muntu ayine babema batakwiciriza bwa kandi ukika kuriya imwe mu kuba mushoma ushanga ngo umwema ngo naye tengese bwa national ID na bunda nebara ya LC konko ukiko owanyu police ningo mukoti ngwango umuntu ngo no muntu wamani ngo yashimye kwemererwa kashizi owamana nyenda ngo tebeze aha bintu byabema cyakabi niyenda ngo tebeze aha procedure twahika no muntu baba muri kurayaza at large kwa kweza kubura ntabaho ki hamwe we bari mnonga echabema ndafutandikira ha police bona bema ovunarizwa bw'umwema ninga sho wija nkashuriti wawe no kurebuka ngo naza kutwara ovunarizwa ukutwara umukoti kati ngo wabura baba kwire bondi tuwabasa kwije ayino kutwara ovunarizwa koreba ngo iyo bari bakwendera hona wateresumu Eliakim edwiniza kuba namuresi hato buntu bwo vunanizo kugira ngo ogo muntu wayemerera umwine ho bushoborozi ninga shina kurikiza kugira ngo bamba mwendo mukoti kaje ngo kwiyabasa kuzayo shenda yabasa kuzaha police ninga sha aha koti ebikubandi byetagisa requirements ni cyo kubanza ushimye kubone andanga muntu photocopy yandanga muntu ushimye kubone bara ya LC eri kukwanjura kori yo mutuze wogo mwanya kandi kuba kumanya nangona n'umujurizo omwema kazigira mukoti ashimye kuba ari umujurisdiction ningashi omwanya gwa koteje ari mutuze yo muri yogo mwanya kugira nano omuntu ahari kuba natura iwe no twaro vunanizubwa nabakumanya cyo kubanza makumanya uri mutuze we cyange echo ukaziye ngo uri wari wa mabondo ningo uri wanya munuko uri yo cyange echo mbona za kutwara vunanizubwa kugira ngo go muntu ehe bari kumwendera iwe kandi bakumanya cyo kubanza hori no ho rukuruga no za kutwara vunanizubwa kugira ngo wakora ki wamutwara no wana ugambira kugira ngo kabagira umutukano we kitindisa uwe kayinendanga muntu kayinebara ya LC wazo kushanga uri yo kitindisa uinendanga muntu kuko muntu tomwine ho vunanizubwa wo kubasa kumutwara umukode katugire ngo ngecho kurebera nyowe ndifa manager ninga shinyine famu yanje hatari yonko murisa wanje hari umukozi ayinendanga muntu enebara ya LC konkati yukote chikubane yenda obwema bwa no kugira ngo ogo muntu hituramwendere noza kumureta haruna nesente zo bakwacwera kugira ngo ugo muntu kwarubura urashashura miliyoni 2 miliyoni 3 miliyoni 5 aha konka kugira ngo ibi byo nabo byine kandi ko basa kutwara vunanizubwa wo kugira ngo ugo muntu mureta mukoti koti shimi kwa ni kwima bere konka nabo no yigendesereza kugira ngo abema mu wareta koti yaba geriyeti kabarabya mwirisho nibakwiyema bajya ngo babe matubari substantial ninga cyo nugamba nyowe ko radio TV tinshemeye kwemerera bishop ninga minister
kashi ubambareba niyo bishop ukora yamwe kubara mwende ninga shi minister noza kumureta iwaye agomba kubuza nokora ki noruganka himwe shogu no manyota umwine okakwate ki bari bibyo rukugamba byona bakarenda mu okuba kubasa kutunga ninga shi okuwa kubasa kushendo go muntakije bakara batakukireba hati nibakora ki ntabwo kikabire nikikukorera iwe nko ni waruda abantu bamani iwe katugire ngo niyo basubire runda abantu bamani aho kubasa kwemera nkora abashikakora kugira ngo ubwo mushitwe kumwendera kubona naza kumuteresa imyinga shi naza kutora ubunanizwa naza kutiyamba okumureta ungani batakashika bakorona ukashe minister kabuzira utuventurone niyo katoro kukagenda the minister ni mwihakai niyo katandika kushoberwa kubasa kumwiya mbame n'umutoro kubasa kubaha amani abuzira anigirese umuyetero ningagire herko nganaza kugaruka bene bayimba reba ngo oyinovu nazi bonose gukora ki bakutera ngo Eliakim shareka takumurujita angire bwese umuyetero hori kamurondeje sha mwene bayimba reba ngo n'umuntu wo kumanyaje kugira ngo noza kutwara ubunanzi babamba mwenda okumurete kandi ngo nikikukora kugira ngo warete umuntu uhami tubaza kwima bero wareta bashurizize bari substantial ticyandanga muntu na neba haya LC konkuru kugira ngo ni chairman LC tu ni chairman LC no muntu wovunanizwa ari umucyanga na manyana za kubasa ku ngenda twendere nako hari ubuki ka polisi bakakureba ubwo muntu n'umushuma bakakureba mbisho bakakureba ubushuma ninga ubwo muntu no mwisi ningo ceba uri mu Kooti bariyan bakubuze buzo ndero bakangamo bareba ngo abaju imwe abashumire amatekeje mu kwita demina na ninyenda ngo tugambireho endebeka yo muntu na emtwarizeye ne nakakwate ki na umuntu kubakozera umushaka kandi twendera wabare munonga kishubuzo n'cyurungi hati ndareba demina n'ikintu cyukuru munonga kurugerera hari umuntu wo kushanga bakweta waza polisi bakubuza tukwenda kureba abantu amisho wono yishyuramirire nibakubuze buzo muri wenga iyo nation konkara kushanga ubu eshono zire bankeshoni na no muntu waba guilty ninga shi na woro kwehuraje atabankwasire abanachurira mukuriya konkara kuba nation ubuhango bwo burye bweshoni bacumubuza ha kintu eco ora nakigaraka muje nyowe mbire ndingire nankeji konga bakubuza ubirorinkai ugambe kubushikana mbire ndikajara ukirwita mbire ndiri nankeji mbona gumana ugambe ibintu kubushikana hati bagiteje demina ya ukuwanoreuka bagite bugambo buwano ugamba bitakugitana ojota nukandi kambire nyine nanka kambire dia Sky TV ukirwita nyombere nazo mu cyaro mbona eshoni demina ya ukuwanoreuka muri byone babigitana nabo bahura baba suspicious konkeje tukumara kwemereza umushango nibabigitana n'ubundo bujurizi bakita n'ubundo bujurizo buruho bareba demina yawe bare uko gambe bitakwatirine aho kakande cyo ni wano gambe water consistent mu bujurizo bwawe nicyo kanci kutera hansi cyo kubanza tor consistent mu bujurizo bwawe niwo nationals wano gamba mu ibino feeling guilty hatecho nicyo nkani kibana kifitensa konka umushango wano manyamuto koze no bwo kuboye nation ubundi nobasa kuba notina nkabishiki kandi n'ubuzi umupolisi umukazi konka no gamba kandi umutunde mwene ngumero bwera konka nkirigire ibigambo byawe nanga recording statement ari ibintu bikora ki bukora tanaje konka ni wagereshoni ni wagambe mbushikane ni wateranisa hatere ibintu bibona bakibigita ushangangu abantu bakorera nkokozira umushango mbonje bace ndiho yemerera amazuma gambe ibintu kubyagenzere niwe jwaro kumazo gambe ibintu kubyakozere ki okubyagenze kibuzo kigarike muko kubacikubuza utakagumana ukora ki utakaba ni wagumana uteranisa nation mwene bakakureba ngategeteka ngibishogwe tumushuma ningashita ibire kushabango osibira abantu gambo bibiri ndukuhendera nyoki nkushaba abantu no kwerinde mishango kine cyo kubanza ahubwo imishango nerya sente wijo waro yatokuza kubura kushashura noza kushashura sente izo ni sente zakora ki zacunchumuka wazo mu polisi nibyo wano ugambo shikayo ngo baza kushaba sente zo mu Kooti izo ni sente mbona wana basa kwerinde mishango jerindi
yerinde mishango kugira ngo tubabasa kuzoma mishango wazo mishango bino mango wazo mu kucunjumara sente echa kabi wowe no mushango utakugwerinze rekare wagugwire muninga shine cyakutemera kuraterere mishango kuraterera mushango gwawe kugira ngo wabasa kutunga buringanizo taraha emtendere na twajigambaho iyo taraha kugira ngo wabasa kutunga buvunanizo hariho iki kimwe kinashimiro mu Biburo mu Luka 18 hakaruho umuramuzi akatatina rahanga atari kutina nabantu haza karo mukazo mufakaza ari kwenda ki uburinganiza yaguma namukoraterera ataku mwenu bagman kicho wano gambozeyo bakuchunzeyo ndachikemwe hati kuyashikire umuramuzi yamaraha okumuru batajera yajatinza ko buringaniza hago kutina rahanga ninga abantu atukonka kugira ngo wakora ki wandi batajera mweni hoyi no mushango gwawe kwa kuriyo ko batagerera police kwa kuriyo ko batagerera Kooti zayo kurango wabasa okutunga uburinganiza turukuhendera nasigara ndi Eliakim Atumanya Kapson roya ninga sho munyabiragiro inzarwa ya Kanyampumo nyavoko kajara omuruntunga mu district mwe bari munonga kandi sima management ya Sky TV niwe Edwin we bari munonga program nunji anokonja kushimisa abantu bari munonga muri wa Sky TV kandi twahenderaho ni kwendeza isoba runji akoraje Edwin Sky TV irakari abantu